Honor your father and mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house or anything that is in your neighbor's. Urudiriye uvuga ngo amategeko 10 ya Mose. Amategeko 10 ya Mose. Fatia huyo braza yako. Sema na wewe amategeko 10 ya Mose. Amategeko ya Mose 10. Rudilia tena. Unani amategeko 10 ya Mose. Amategeko 10 ya Mose. Shalom shalom. Turabaramukijeho abakunzi bacu bari ku migabane yose yo kwisi, batuye hano Nairobi Kenya, na ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukana, Amerika, Canada, Australia, Rwanda, Uganda, n'ibindi tutavuze. Rero abakunzi banje twongeye kugaruka hakuri channel yanyu mukunda cyane, natwe turabakunda rwose. Imana ibayempera umugisha, muradukurikirana ku manywa na nijoro. Mbona uko mudushikira muri byose. Twari tumaze igihe tutari hano kubera nyine ibibazo abantu bagenda bahura nabyo muri iki gihe turimo cy'intambara, ariko twongeye kugaruka kandi. Rero tubahaye kaze muri iki kiganiro tugiye kuganira. Nko murabona turi kumwe, iyi ni famiye yanje, ubuheruka twari kumwe hano na mama wiwe ariko tiyabonetse. Turi kumwe n'abana, twakeneye yuko hari ibintu twiga, kuko twaje muri iki gihugu cy'abanyamahanga, abana bagenda batakaza imvugo, ariko twakeneye yuko tubigisha imvugo yacu y'ikinyamurenge, kuko tibakimenya imvugo yacu, basigaye bumva gusa igiswahili n'icyongereza. Ariko twaje ahangaha kugira ngo tubigishe ikinyamurenge. Rero mbere yuko tuja gutangiza dusoma n'ijambo, reka tubanze dusenge. Mana iri mu ijuru, turashimye yuko tugeze muri iki gitondo cyiza cy'abana b'Imana, ngahe muri aka kanya tugiye kuganira ijambo ryawe. Imana data wa twese uri mu ijuru, wigaragaza nk'Imana, tubona ukuboko kwawe kandi twumva ijwi ryiza ryihumure riduhumuriza muri urugendo ruje mu ijuru. Abadukurikiranye bose bari ku migabane yose yo kwisi, ngahe ga Mana data wa twese uri mu ijuru, niwe mbaraga zacu. Twebwe tugiye kuvuga, mwami data wa twese uri mu ijuru, twambika imbaraga z'umwuka wera, tabari twe ahubwo wagwa icyubahiro. Nganda gusabye neza ko bikoze ku bw'izina rya Yesu Nazareti, amen. Yego, kubera umwanya titwongera kwivuga, ubushize twarivuze no muryango wanje, aba n'abana banje bose baraha, usibye mama we kuko narimbe babwiye niwe utabonetse, hari ahandi yagiye. Ariko hamwe n'ibyo cyane n'aba bana dukeneye kwigisha imvugo y'iwacu, ariko cyane turibanda ku byanditswe byera. No munsi turiga hejuru y'amategeko 10, amategeko 10 Imana yahaye Mose. Rero turasomaho makeya, niturangiza turabana kuganiraho. Rero reka dusome mu gitabo cyo Kuva ibice 20, ivensi yayo ya 12 turageza ku 17. Turasomaho makeya gusa. Gitabo cyo Kuva ibice 10, ibice 20 cyangwa se 20, ivensi yayo ya 12. Dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iratubwiye ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe iguha. 13 tukice. 14 tugasambane. 15 tukibe. 16 tugashinje ibinyoma mugenzi wawe. 17 tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Tukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa inka cyangwa indogobe cyangwa ikindi kintu cyose cyo
cya mugenzi wawe. Amen. Rero hamwe n'ibyo reka nanone turi kumwe n'abana, reka twumve nawe adusomera aho ngaho tumaze gusoma mu mvugo z'abanyamahanga, mu mvugo dusomere mu mvugo y'Icyongereza. Amen. Exodus chapter 20 verse 12 to 17. It says, "Honor your father and mother. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet your neighbor's house or anything that is in your neighbor's." Amen. Reka nanone dukomerezeho dusome, reka twumve dusomera mu gitabo cy'Abacamanza ibice 12 verse yayo ya 5 ageza ku ya 6. Arasomaho ibice 2 gusa. Abacamanza ibice 12 verse yayo ya 5 ageze kuri 6. Reka nanone badufashe gusoma muri izo mvugo z'abanyamahanga bumva. Amen. Judges chapter 12 verse 5 to 6, and it says, "And the Gileadites took the ford of Jordan against the Ephraimites. And when any of the fugitive of Ephraim said, let me go over to men of Gilead, said to him, Are you an Ephraimite? When he said, No, they said to him, Then say Shiloboleth. And he said, Shiloboleth, for he could not pronounce it right. And then they seized him and slew him at the ford of Jordan. Amen. Amen. Murakoze cyane. Rero cyatumye tuza ahangaha n'abandi bose bafite abana muri iki gihugu cyangwa n'ahandi, iby'ukuri abantu kumenya Icyongereza ni byiza, n'izindi imvugo ziba ku isi ni ibihumbi, ariko nanone abantu baza bagira imvugo yakavukire iwabo. Twe tumaze igihe kirekire muri iki gihugu, twazanye abana bakiri batoya bamaze kuba abagabo, baje gushitsa imyaka bamwe 20 buraho mikeya, ariko nanone batazi imvugo y'iwacu yo muri Kongo y'Ikinyamurenge. Bavuga Igiswahili gusa n'Icyongereza, ariko kuvuga ngo Ikinyamurenge kimaze kubasiga. Nicyo cyatumye tuza ngo kugira ngo nabo n'abandi bose badukurikirane, kugira ngo dufatikanye kwigisha abana bacu. Murabyiyumvira rero tugiye kwiga hejuru y'amategeko 10 Imana yahaye Mose bazaza bagenderaho. Uja gutekereza tese turacyari mu mategeko ya Mose. Yesu yaravuze ngo ntabwo yaje kuvanyaho amategeko, ariko yaje kuyakomeza. Turabizi yuko no mu isezerano risha harimo amategeko niyo yari menshi, ariko twovuga uko ari nk'abiri y'ingenzi ahari asigaye. Muri ayo mategeko Imana yasize harimo amategeko rivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'ibyo utunze byose. Mu isezerano risha hakabaho n'irindi tegeko rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Rero ayo niyo mu gihe cyacu, muri generation yacu, igihe cya Yesu, ariko nanone ntari yakuweho, turacyayakurikiza, turacyafite isezerano rya kera, kandi byose biza bigenda byuzuzanya, kandi biracyadufitiye umumaro. Iyi isezerano rya kera ritaja kuhaba n'iringiri tiriba ryarabayeho, byose ni kimwe. Rero hamwe n'ibyo tugiye kwiga hejuru y'amategeko 10 ya Mose. Rero reka tubaze abana bari ahangaha twumve nimba hari udusubiza.
kuri ibyo tubanze tureke abangaba tubanze tubaze uru ruhande. Tuvuze ngo kwa Gikongo, tuvuze ngo mu Kinyamurenge, tuvuze ngo amategeko 10 ya Mose, tuba tuvuze gute? Utasema kwa babisobanuye kuko nyine bimeze. Narinshatse icyo nashakaga kuvuga, narinshatse kuvuga ngo amri 10 ya Mungu, mbanza amategeko 10. Rero tukisema kwa Kiswahili amri 10 za Mungu, kwa Kikongo tunasemaje? Amategeko 10. Aravuze ngo amategeko 10. Ko murumva uko baba bagenda bakocana amategeko 10. Rero nukuvuga ngo nipe iyo urudiriye uvuga ngo amategeko 10 ya Mose. Amategeko 10 ya Mose. Fatia huyo braza yako, sema na wewe amategeko 10 ya Mose. Amategeko ya Mose 10. Rudilia tena. Unani amategeko 10 ya Mose. Amategeko 10 ya Mose. Kwa Kiswahili tumesoma ni nini? Hiyo ni unasema kwa English. Sasa tukisema amri 10 ya Mungu kwa Kikongo tunasema aje? Amategeko 10 ya Mose. Sawa. Rero turakomeza twumve uko bagenda twumve nimba bo tubigisha bimwe na bimwe, turebe nimba amri ya pili wakisema usijifanyie sanamu ya kuchongwa, kwa Kikongo wanasema aje? Nana najua hiyo? Usijifanyie sanamu ya kuchongwa. Kwa Kikongo, mu Kinyamurenge bavuga guti iryo tegeko? Ni kusema mwumva baba dukurikirana abana babaye abanyamahanga pepe tibakiruha bamenya tibaba dore uko bangana bose tibaba bamenya icyo mvuze. Nukuvuga ngo iri tegeko rya kabiri riravuga ngo tukiremere igishushanyo kibajwe. Nyazuba arudirie ivo tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibazwe. Kurumva uko baba bavuga ngo tukiremere igishushanyo kibazwe. Patia Fred tusikie. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Patia Basani Nkapo. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibazwe. Abana babaye abanyamahanga kabisa, nukubyihanganira kugira ngo tugume tubigishe. Amri ya tatu inasema usilitaje bure jina la Bwana wako. Ni kusema aje kwa Kikongo? Usilitaje bure jina la Bwana wako. Amri ya tatu. Merci. Kwa Kikongo Usivuge izina ry'Uwiteka ubusa.
Tukavuge, rudilia wasikie sana. Hapana, si kucheka. Ongea kama ujui, patie wengine. Usirivuge izina rimana ubusa. Sikia kurumva ukuntu baba kocanya. Sikia Nyazuba naye ongea anasema anajibu hiyo swali. Tukavuge ubusa izina ry'Imana yawe. Abana ijukuri babaye abanyamahanga kabisa. Turudirie tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Rudiria. Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Patia Fredi. Rudiria. Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Rudiria. Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Patia hapo. Jaribu kidogo, jaribu. Utarudilia yeye. Ni amri ya ngapi? Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Tukavuge izina. Rudilia. Hivyo tu. Uache kuangalia watu. Tukavugire ubusa izina ry'Imana yawe. Umeshindwa? Amri ya 5 inasema uheshimu baba yako na mama yako. Kwa Kikongo ubaha iso na nyoko. Yes, mpigie mikono. Nani mwingine atarudia hiyo? Nani? Ubaha so na nyoko. Ubahe so na nyoko. Rudia hivyo. Ubahe so na nyoko. Ubahe so na nyoko. Ubahe so na nyoko. Yes. Tuende kwa ingine. Uikumbuke siku ya Sabato uitakase. Nani ako najibu? Uikumbuke siku ya Sabato uitakase. Nana tajaribu? Wibuke umunsi. Endelea. Wibuke umunsi wo ku cyumweru. Ariko ndasetse n'ukuri. Dufite ibibazo kweri muri iki gihugu. Muravyumva abavyeyi bavyaye twe turi muri iki gihugu. Sikia, Bible inasema hivi. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Rudiria hivyo. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Patia Nyabisaninga. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Yes. Amri ya 6. Usiue ni kusema nani? Basaninka. Usiue. Kwa Kikongo, kwa Kinyamulenge. Tukiche. Yes, mpigie mikono. Patia butoto arudirie. Tukiche. Tukiche. Patia Merci naye. Tukiche.
Yes. Amri ya 7, usizini. Usizini kwa Kikongo namna gani? Usizini. Najaribu. Tukasambane. Sio? Tukasambane. Yes. Amen. 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 Ingine tuendelee. Usiibe ya 8. Kwa Kikongo ni namna gani? Nani yako atajaribu kwa sauti, wanawafuata. Tukiibe. Yes, mpigie mikono. Ya 9, usishuhudie jirani yako uongo. Nani? Kwa Kinyamulenge nani? Mwache mmoja awe kama hapo na jibu. Usishuhudie jirani yako uongo. Hiyo ni ya 9. Tuanzishe. Usishuhudie jirani yako uongo. Unianzishe kwa Kikongo. Hapana, si wewe peke Tuka. Nani atajaribu? Najua nianzishie. Hapana, jaribu wewe peke. Kuna kuanzisha. Ni kusema mnashindwa. Hapana. Murudirie hivi. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Rudilia hivyo. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Rudilia tena. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Yes. Ya 10, usitamani nyumba ya jirani yako. Nani yako na swali? Ajibi. Ako na jibu? Ninde ufite igisubizo aongee kwa Kikongo? Usitamani nyumba ya jirani yako. Tuifuze. Acha kumwasaidia. Aongee peke. Tuifuze. Usitamani nyumba ya jirani yako. Jaribu nana na jaribu. Tuifuze inzu y'umuturanyi wawe. Rudilia tena. Tuifuze inzu y'umuturanyi wawe. Yesu ashimwe cyane. Urudilia hapa. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Rudilia hivyo. Tukifuze inzu Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Tukifuze inzu ya. Yes. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Leta hapa. Patia merci. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Patia hapo mtoto. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Yes. Rero mikrofoni wengine hawapo nayo.
Yes. Amategeko 10 ya Mose cyangwa y'Imana. amategeko 10 ya Mose cyangwa Imana. Amategeko 10 y'Imana. Amategeko 10 Kwa sauti kuu, amategeko 10 y'Imana. amategeko 10 y'Imana. Tukagire izindi mana. Tukagire izindi mana. Tukagire izindi mana mu maso yanje. Tukagire izindi mana mu maso yanje. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Murudiriye, tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukiremere igishushanyo kibajwe. Tukavuge ubusa izina ry'Imana yawe. Tukavuge izina ry'Imana. Tukavuge. Kwa laini nyi yote. Tukavuge ubusa izina ry'Imana yawe. Tukavuge ubusa izina ry'Imana yawe. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Wibuke kweza umunsi w'isabato. Wubahe so na nyoko. Wubahe so na nyoko. Tukice. Tugasambane. Tugasambane. Tukibe. Tukibe. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Rudiria, tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Tugashinje mugenzi wawe ibinyoma. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Tukifuze inzu ya mugenzi wawe. Ayo niyo mategeko mnasikia amri 10 ya Mungu awe ya Musa alikuwa anapea watoto wa Israeli. Mnasikia? Rero twaza tubigisha n'abandi bose badukurikiranye ku isi yose, tugerageze kwigisha abana imvugo ziwacu kuko usanga kenshi mu mashuri biga ibyongereza n'ibiswahili bagera no mu mazigiye batahiye, abana tibakimenya imvugo. Ariko rwose turabakanguriye abantu bose, abavyeyi bose bari hano, abari hirya no hino, ni ngombwa kuko imvugo ni ngombwa kumenya imvugo yiwanyu. Kuko hangaha muri Bibiliya twasomye hariya mu Bacamanza ibice 12 ivensi yayo ya 5 n'iya 6 hatubwiye ukuntu abanyegeleyadi bishe abantu bo kwa Efurayimu. Aba bantu bo kwa Efurayimu ngo bazaga baguma kubatuka ngo bakomoka muri bo ngo ni incike, ariko ngo bagira umujinya bararakara. Nshatse kubabwira kutamenya imvugo hishwe ibihumbi 42. Tekereza kutamenya imvugo, abantu barapfa ibihumbi 42. Uje gusoma muri icyo gitabo cy'Abacamanza 12 ni vensi yayo ya 5 ugeze kuri 6. Nubona umwanya urayisoma kugira ngo wumve, uratangira haruguru kugira ngo wumva ayo magambo. Noneho aba banyegileyade baravuga ngo reka bice, bari bayobowe na Yefuta, baravuga ngo reka babice, ngo baragenda ku rugamba, ngo bararwana, ngo baruhe, ngo baragenda, ngo hariho icyambu n'inkikivuko, ngo nta bahungaga batanyuza aho ngaho mu cyambu cya Yorodani, ngo baramanuka, ngo bagenda abasirikare ngo babategera mu cyambu cya Yorodani. Icyo nshatse kuvuga ni hejuru y'imvugo, nabitekerejeho cyane. Imvugo ni ikintu gikomeye cyane. Ngo bashike mu cyambu cya Yorodani, ngo bakabaza abanyegileyadi, bakabaza ingabo yo kwa Efurayimu, bababaza amagambo abiri, ati iri jambo rimwe nimurivuga neza turamenya nkuko nyine bari babakomokamo baravugaga, ariko ijambo tibarishitse. Bakababwira ngo muri Abanyefurayimu,
kuko baza banga kwitaba kwemera yuko ari abanyefurahimu. Nibemera yuko ari abanyefurahimu barabajana amateka babice. Rero Bibiliya yazivuga ngo abaza bavuga yuko ari abanyefurahimu ngo baza bama basindaho aho ngaho, nuko ngo bageze mu cyambu ngo bakabaza abanyefurahimu atese uri umunyefurahimu, agatinya kuvuga nkuko yuko ari umunyefurahimu yuko bamusinda aho ngaho. Niko byagenze nyine. Noneho ngo babakoresha teste. Nashatse kubabwira ururimi rurikisha bamenye nimba uri umunyamurenge koko. Imvugo y'umuntu kurya izikiza umuntu. Ngo bakababaza ijambo rimwe uraja kurisoma aho ngaho muri ibyo bice twasomye, bakababwira ngo nimuvuge ngo shiboleti. Tekereza uko ryoroshe iryo jambo. Habe niyo utoba uzi imvugo ariko ijambo rimwe gusa ngo bakababwira ngo muvuge shiboleti. Shiboleti. Ngo nabo bakananirwa gushitsa iryo jambo ngo barivuga nkuko babibabwiye, ngo bakavuga ngo siboleti. Ngo yavuga ngo siboleti bakamushira ku ruhande, uwavuga ngo shiboleti bakamenya uko ari mwene wabo bakamushira ku ruhande. Ijambo rimwe gusa bakamubwira ngo vuga ngo shiboleti, akavuga ngo si. Urumva shi na si biratandukanye. Ayo akavuga ngo akabanza na siboleti akamenya yuko ari umunyefurahimu. Yavuga ngo shiboleti bakamenya yuko ari abanyegeleyadi. Icyo ngo gituma bica abantu 42,000. Bene data, murudiriye iyi neno kwa Kikongo mu Kinyamurenge. Muvuge ngo shiboleti. Shiboleti. Kwa sauti kuu, shiboleti. 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 Muongeye ingine, siboleti. Siboleti. Pea mtoto hapa. Sema shiboleti. 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 Siboleti. Siboleti. Pea merci. Shiboleti. Shiboleti. Siboleti. Siboleti. Patia Basaninka. Shiboleti. Shiboleti. Siboleti. Siboleti. Patia Freddy. Shiboleti. Shiboleti. Siboleti. Siboleti. Wewe ukifika huko Kongo watakunyonga. Umesahau lugha. Mupatia arudirie. Sema shiboleti. Shiboleti. Siboleti. Siboleti. Patie Nyazuba. Sema shiboleti. Shiboleti. Siboleti. Siboleti. Kwa sauti kunyi wote. Shiboleti. Shiboleti. Murudilie shiboleti. Shiboleti. Siboleti. Siboleti. Amen. Rero bene data, ni byiza kwigisha abana imvugo nk'ubu bari mu kiruhuko. Muri iki cyumweru gitaha na muri iki gihugu cyacu cya Kenya barasubira ku mashuri. Bamwe baba mu bigo mutababona, n'abataha bagataha nijoro. Wababaza nk'ikintu kenshi barumva, ariko kuvuga ngo bagoronzora ururimi bikabagora cyane. Mwabyiyumviye uko bagiye bibananira cyane kuko kera igiswahili n'ibyongereza nibyo bavuga. Rero tugerageze kwigisha abana indimi ikintu gito kugira ngo nibagera baramutsa nibagera no mu gihugu bazaza bavuga imvugo yiwacu ya gakondo. Rero turabashimiye cyane abantu bose badukurikiranye, inshuti zanje, abavandimwe, abadukunda cyane, n'abandi bose. Nkanguriye ababyeyi bose bari kwisi uhereye cyane ahangaha turi muri iki gihugu. Rero mugerageze kwigisha abana imvugo ya gakondo yiwacu. Turabashimiye cyane, tunashimira n'uwadufasha ku buhanga bw'ibyuma. Nawe turagushimiye cyane. Reka dusenge Imana dusoza iyi gahunda. Mana iri mu ijuru,
Mana ishobora byose, Mana waremye ijuru n'isi, uremye inyanja ku bw'itegeko ryawe n'ubuhanga bwawe, uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu, uri ihumure ryacu, uri igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Turagushimiye Mana, aba bana Mana ubaheze kumenya imvugo ya gakondo. Data wa twese uri mu ijuru, ababyeyi bose bafite abana muri iki gihugu ne mu bindi bihugu byose, Data wa twese uri mu ijuru, ni wewe wobafasha. Data wa twese uri mu ijuru, uri imbaraga zacu, uri agakiza kacu, uri ihumure ryacu, uri igisubizo cy'ibibazo byacu byose. Ngahega Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagusabye nizeye kubikoze ku bw'izina rya Yesu Nazareti. Amen. Murakoze.